mukenya mwaka mwabume ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga amashimwe cyane kuri uyu mwana mumuha amashimwe cyane yitwa Evra. Evra bite? Meze neza. Umeze neza? Yego. Mu buzima busanzwe ukora iki? Ukora iki? Niga. Uriga? Ikindi? Genda ndewe tejya mu mbere. None se unukuru uzaba iki? Nzakura Evra. Uzagira ute? Nzakura Evra. Uzakora Evra? Uzakura ukiri Evra? Uzaba umupolisi, umusirikare cyangwa umunyarwenya? Umupolisi, umusirikare. Uzaba iki? Nzaba mu mbere. Amashimwe cyane kuri Evra. Uko mumureba hano ni umu content creator ku myaka ye. Mu following kuri TikTok, YouTube, sibyo? Mugene musacinge Evra ubundi mutumushyigikire, sibyo? Amashimwe cyane kuri Evra, ladies and gentlemen. Ubikosi rirava ku agiye. Reka twakire umushumba. Amashimwe cyane twakire umushumba. Eko 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 Uretse pa hano hari umwana waryohewe yari yegeranye na zo usanga yamuhara umugi pa ni umwuka wera cyangwa n'ikindi? Amen amen. Bantije agatebe wa ko kunyara ukiki agatebe nakiki iri ni bonsa ryazeho banko haguruka pepera abantu pa pepera abantu ntakibaza bonsa rifite inda ese ko webo gushinja inda ko mboni yawe nayikuremereye? Amen. Hani mere sinzi ukuntu ndi kumva ameze nimba ari uko bashizemo igisirimba ko ndumva urumogi rwazamutse sinzi aho ruva pe ako ko ndumva rwaganje. Murambabarira ndi umushumba ariko iki cyumweru gishize nanyweye inzoga ndasinda naratekereje ndavuga ngo ni gute umwana usakuriye w'umusinzi igipfu ngasigara ndi soba. Ndavuga ngo nanje rekamu kandi naranyweye hazosubira umuntu uvuga nabi uriya mwana tuzobipfa ahubwo nitanze imikindi itatazoyigonge nayo. Mureke umwana agonge si kwasa shi iki cyumweru gishize mbona hari umuntu usa na manager ariko nareba nkamubura ndi backstage ndamwitegereje ndebye video ya 300 mbona arahari niyi niso hari indirimbo zo trap agira ivuga ngo bongera babyita umwanda. Natekereje kokuteri bokorana kuko si korabo ni ibintu bige nko guhura yo ni kokuteri. Reka tujite umwanda abo ni bande reka tujite umwanda muzoza mwe muraba gospel je n'uyu turaba kabari nta kibazo reka tujite umwanda. Ese Meri bazavuga ngo uwakuroze yarakarabye
ariko ahubwo we yarakarabye amazi yakarabye murayanywa. Amen. Iki cyumweru gishize namenye ibintu bagenderaho kugira ngo batore umukobwa mwiza, umukobwa abe mwiza. Ndagenda mpagurutsa abakobwa nze mvuga nkubwire nimba wujuje ibisabwa cyangwa se harimo aga problem. Ari kibazo duhere hano kwa Nyambo arampobera nta kibazo koko ndabona ko ntagemba hoberera hano ntandi no babonera ngwino ma nukuri ko Imana ndibagiwe. Haguruka. Ibisabwa kuba umukobwa mwiza warujujuje, ariko hari akantu numvise kamo kabazo wakore aho cyangwa ni kuri tere wicara wananiwe. Reka mangwina ndareba beza nuko bandutse inzobe. Wega umuhagaze uyu yarajujuje byose. Kwa urangaye uri mwiza wa ngana ngwino buke nta kibazo nta kibazo ngwino. Suzantu ngo bite nakubwiye ngo uvuge ntunihe. Iwe arakantu numvise haguruka nta kibazo uvuga nta kibazo haguruka nta kibazo vuga ngo hi. Hi. Iwe ko murumva iryo jwi ari ry'umukobwa uzugona cyangwa uzuhuma. We kumuhagaze Nyabitanga haguruka. Iwe ni kirara ni wonsuza nta kibazo. Umuhagaze ma umuhagaze. Hicaye babiri hagarara abandi babiri. Uravuze numva ikintu haguruka. Haguruka pa. Haguruka. Papa umaze iminsi abantu bavuga ngo ngufite inda nini ngo ni inzoga abandi ngurya kabenzi barakubeshera. Ubwo ni urushwima. Icara. We kuravuga mpaye mvuga. Abakobwa bujuje ibisabwa byo kuba abakobwa beza. Ni nyoko. Abakobwa bujuje ibisabwa kuba ari abakobwa beza. Mwicarire nta kibazo ibindi ndaza kubivuga nyuma. Hari indirimbo ivuga ugiye kuncurangira bazamure piano bose bari hamwe. Abaririmbyi nawe mikoro bamfashe. Bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima wuzuzwa umwuka w'Imana wuzuye. Ntabwo basinze ahubwo n'umwuka w'Imana wuzuye. Buretse akarimbo nshaka ko mumfasha. Buriya jewe iyo nkunda umuntu iteka nkunda kuba nakoresha ibihangano bye. Indirimbo ivuga ngo iyi ngi umutashe umuramutse ivuga gute? Uwo twakundanye mu butoya uwo twakundanye agatima karacariho. Nze ngwino umutashe
umuramutse umutashe umuramutse yel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 e yelelelelele yelelelelelelelele yelelelelelele igitero amata adagira nabi atandukanya abakunzi imitima itabishaka ariko ubuzima kanga sama ibyo mbabwiye byambayeho nakunze rimwe rizari gakubw'ifaranga ayi uretse ni ukuri kw'Imana yego nyine itabiriza ryandura ese iyo ni imirundi cyangwa ni imyasi wabitandukanyije papa kubera numvise ngo ufite indirimbo ngo yitwa nimba ngo Kristo gute Imana ni umukozi w'umuhanga ireba ibintu igakora ikintu mu gihe cyayo Imana ahantu wari utuye yahagaye igiye kukwimurira ahandi genda mageragere mu izina rya Yesu uri umugabo sha uri umugabo ubundi mu buzima busanzwe hari umuntu muza muhura ahantu ukamenya ukavuga ngo uyu muntu ubwo duhuye iki kintu sinkimuburanaho nabonye yakano muri sale yakarahari yakahaguruka pa enguriye yaka nta kibazo naza numva umwuka w'inzoga nkabura aho wayumva hari ikintu ushobora kubona ugura n'umuntu ugahita umenya ikintu uri bumusangane nk'ubu ngubu mbatunguye Frank nkabwira ngo mu ikofi harimo amadolari sinoyabura sibyo arimo uwo yatanga tubireke arimo ndi kwavuze siko si we wenyine manager nawe ahantu hose mwohurira hari ikintu tomuburana inzoka zo mu nda hari utagira inzoka zo mu nda ko mubamuseka nuko bamenya ahantu hose mwohurira hari ikintu tomuburaho umuzozo uhura n'abamenya ntiwomuburana ububwa ko ndabona mutayamuzumva mbwira umuntu ampa ikintu hano murebe ko ntafomboje zo mpura umoga imbi bemeza warusize kutavuze wa wanteguje harambonye umuhanzi uriya mwana ni umuhanzi haguruka sha agira indirimbo sugira indirimbo hajye harya se uvukana na Aisha none azaza kutwita amagweje agusize yicarire pa nkeneye ko dusoma ijambo namara nashaka nkaja kwicara ariko mbere yuko mbabwira ngo nta juru nzobona ni irya nyoko murabizi bitewe nuko ndi kuvuga muri kubyumva ndi umunyamurenge siko ziba wowe ndi umunyamurenge abanyamurenge tugira abanyamurenge twese turi bamwe ariko tugira amafamiye abafite amazina ako agakiza namenye nari ngiye kuguha nyoko nuko tugira ibintu bita imirara hano mu Rwanda arabaga kera abasinga abega urumva ibintu nk'ibyo jewe tugira imirara buri murara uba ufite ikintu uzwiho jewe ndi umusita abasita tugira ikintu tuzwiho dukunda inyama
umugabo umwe w'umusita aciye kuri Mucoma aramubwira ngo data we wambaye inyama nkamirisha ikinini. Murumva urukundo tuzikundamo. Tukagira abandi bita abasama. Mbonye uzurimba n'umusama. Kuri Mbonye ntiyogora igitaramo cy'ijoro. Tukagira abandi bita abagorora. Abagorora bazi kuririmba no kuvuga. Rigani bura n'umugorora. Timuzamujumva. Tukagira abandi bita basinzira, bararushe bagira ibitotsi s'abandi. Tugira abandi bita abaheto. Kweri kubisa abasinzi abaheto wa? Oh. Okay, sinari namenye ico mugamije, reka mpite mbirekera. Ese mbasa abakobwa. Melissa, niwe mbaye mbwira wisamara. Iyo misatsi ari ubwo ari yase yandi imiterana. Ngo ni widi. Wigi. Iyo mugiye kuyiteresha mugiye kuyigura. Muzamuanza kubaza igice c'umubiri yavuyeho. Uko usanga wambaye nshako azi umuzungu. Reka turirimbane nidushaka pite nigendera. Ndashaka ko gufatanya kuramya nk'iminota 2 gusa namara nkigendera. Siko kwiza. Nyiri jambo wahozeho nyiri imbaraga. Ai nabamwe badata tibayizo. Na rero mu muryango wa Yuda mutabazi w'isi yose icyo nagambiriye umunsi wo guhorera w'isi mwese kumuraba sinzi none sugura banungura tajke kumusara wawe mwiza ni w'amahanga yacunguriwe igorogota wavanye iminyago. Elo tanda azimini ngoloma ya sika. Je vous Balthazar. Papa, yambaye wayigaruye kandi umuntu w'umugabo azambara isutiye kubera kwamjo wambaye isutiye Imana igwaye complete ya mucikopa n'isutiye genda bucara mu izina rya Yesu. Ibintu ukora turabikunda, Imana izigumbugisha muzamushimira umuntu akiriho nibibiba seko icyo nagambiriye umunsi wo kumusaraba niyo bazi kumusara wawe mwiza ni w'amahanga yacunguriwe igorogota wavanye iminyago wirongeye mu maraso yawe. Amen. Amen. Muhaguruke mbabwire. Murakoze cyane Imana y'umugisha. Abakinga hongera inyanuka, abakinga hongera inyamuzinzi. Abakinga hongera inyanuka, abakinga hongera